Tuambirie na ripoti ya Keba iria ararĩkia kumĩra ndaika kana mathaja makai jakurukite ni aria mutino ni jukujeri kiri murima jogwitia nithi ndene ya county ithaka nithi ni aria lori imwe iria igwititie kirima giki ithirwe ikithira mbreki lori iria igwitite ntere kana ikumite ntere cha marima yethirwo ikithira mbreki na yaringana na lori ingi iria ikumite ntere cia mithero ni mutino jurajo ithiro jokiumira na gutuma ngari kathumba echethirwo chikirungama na nkurukinja mwene nethira gikujirwo ntere yucia nithi kuririkana lori izi iria kwagite mbreki antu bara bokare ndene yao ni bombere kwithirwo bakimatuka nyuma mutino jucu kumira na mokera kagitana gaka batamanyekana inabare kile lori iria ringirwe kana kire antu bara bara ikire kugura rokire mutino jucu ibombere kwithira bagikwa kire sibitari nikenda bagetana mbere na gutungaterwa ni mutino zomera matha amakai jakurukite na ujo ni ugukari nimenda kuga umunde nimete kwa Meru nkwithira accident baba nithi wa baria igishaga bara ya gwite ya thiri andu engi muno saidiria ya rugongo rwa Marima nimenda kuga nimbugaga rio nte kenda nteto enu ethira barabara enu ebati kwithirwa ri one way iria yumite kwa chipethiite kwa Marima ikethirwa niyo igutumika ngari thiite ugu barabara iria nkuru itumirwe ni ngari ithondekwe itumagirwe ni ngari iria ithiite bwachuka nuntu mitino mingi yuma rira muntu aumite bwa Marima please thirikari ni chothiririe nteto enu nuntu andu engi muno ni matete maisha mao ni ngari yu emanite kani mbuleki yaula ikina tulingana rutele ngale ikina galuya kala na bande wile manirito no ye faite kuimana nayo kai kwa zilita tema wane bia endelea alafu leo buyo bwekala atia yo bulata kala tena tona ye manite ni ngari yakwa na mikata we kamele kala zaitira ni yo jotukata na rutele kakweba ngari yenu baumia kana bekara no ate kana kwathi ate no konda kitomoa kwa lingwa kiongwani nani ni aja kwa kono ndo eba ngari yengi na pobekara ate uba ngari wengi tama yako badi ndabona no kabaumana no baumana kwa okay yeah I think